rhif 3 criw byw a Bod Digidol yma'n Llangefni heddiw. Dylan y Cyngor Gwynedd fi, a heddiw dwi wedi bod yn cymryd rhan yn y cynllun byw a bod efo Arloesi ac Arloesi Gwynedd. A dwi wedi bod yn cymryd rhan mewn sesiwn yn siarad efo'r bobl ifanc sy'n cymryd rhan yn y prosiect ynglyn â'r cyfleoedd sy'n bodoli yn yr ardal a eich beth yw'r pethau sy'n nhw eisiau ystyried wrth yn y blaen datblygu gyrfa a meddwl amdano dyfodol a sydd allan o aros yn yr ardal. Gafodd sgwrs difyr dros ben ac yn brag dysgu am brwdfrydedd a'r syniadau sydd ganddyn nhw'n barod a hoffwn i ddim un o dda iawn iddyn nhw'n ymlaen yn y prosiect dros 10 wsos nesaf. Gwenllian Owen dwi o Rhaglen Ion Leadership yn y Brifysgol ym Mangor. Mae wedi bod yn brofiad diddorol iawn clywed am syniadau sgen y bobl ifanc i symud yn ei blaenau a pa gymorth fedrwn ni roed iddyn nhw a mor bwysig ydi o bod nhw yn gallu gweithio hefo busnesau lleol mwyn cadw'r dalent sgynnon ni yma'n lleol yng Ngogledd Cymru. Hi, my name's Gwynedd Edwards. I'm from a community group called North Wales Tech here in North Wales. I've just been interacting with the participants in the Dyma Bod Digidol project at Gwynedd and Anglesey, explaining to them about the community that we have, the interest group that's trying to sort of encourage people in the area to get involved in projects or create startups or be ambitious enough to get Kickstarter projects off the ground, and explaining to them what we've found, and it matches what they've determined already in about 3 days even, that there's a lot more here than people know about. There's a need to communicate what the opportunities are, what's already going on in the area. They're very excited. It's very, very nice to hear that they see the same things that we've done over the last 18 months or so.